president wa blogger ya Ichuli yesima ene Robeka amani Robarenga maniga ya Ichuli awuye gantisa kwa ya file ona kwa jo sawa kana banasiyama ndabirese obula semanyi kichavudde ko kubera nga ya Ichuli kati wa mukamwe ngoberera nyi wananga chama wana kwa masasa chama wana semwanga mama zo kupanga maiti na kidosi ba yoko black ba yoko kana ni nawe ba yoko kama muko لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يباكي إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن الله لا إله إلا الله بنا يا بسلام منا بروي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد bana yecha abusiramu kuyimukanga maiti eitawo kyekimwe kibwebwa ekitibwa munafa genze abadde muntu ngaffe Rasulu sallallahu alaihi wasallama maiti wezaitanga ubanga yalisawo maiti babanga kama kona kaulimukiga kuyimirira inakona soka ingira abadde musajja gamakati shizwa لا إله إلا الله لا إله إلا الله